Kardok pini news first Karbi Anglong Birta Thanjiban Nilisani Songjali Ninglengpi Aprangsi Birta Hepipen Arjuidkha One Nong Dwar Amla constituency MAC Prabhat Chandra Taro Aridengpen Soketok Akor Kangpupon Dilai Tinyali Along Naka Checking Ahut Heroin Kineplong Fishery Department Pen Socheng Dhenta Aradapan Ake Joy Pen Langa Ogaso Kiron Pon Kopi Koson Penlone West Karbi Anglong District Congress Committee Atum Primary Membership Pen Cheopon Ed Usuka Asong Pen PCCF Arideng Pinpura Loki Pajirdam Hawar Arlo Mate Rong Rup Kapaching Turpon Jiapan Pura Matha Ponsi Micro Industry Ahin Pen Edenbari Micro Group Aphan Ake Joy Pen Soketok Akor Pipajir Ponsi Pini MAC Prabhat Chandra Taro Arideng Pen Soketok Akor Kangpupon Bangso Kangpupon Asai Along Duaramla Constituency BJP Mondol Committee Kongchun Bango Jenkro BJYM Maipu Khorsing Bepen Kedang Lok Penang Anaratatum Chetong Dunsi RDP Dun MAC Taro Asang Hopen Kaningje Pon Atengke Bangso Soketok Akor Kiron Pon Lake Jungjung Aphan Kali Bangso Committee Kapaching Thurpon Ji Aphan Pusi Alangli Tarua Sang Hopen Jaitekang Lasi Bangso Akam Ki Klempon Pamip Aphan MAC Tarua Sang Hopen Tuning Report Wothat Lang Sopen Rajen Ronghang News Fast Karbi Anglong Non Malom Karbi Anglong Police Atum Khotkoti Dilai Manja Malom Pen Ongdung Drugs Hormu Brown Sugar Heroin Lapen Tablets Kelong Pen Bang Inkoy Tumpan Jail Thapon Lo Non Chiklo John Pli Angbong Pini Adaba Porahut Naka Checking Ahut Dilai Police Atum Linia Heroin Keneplong a truck AS01 LC 3613 Dimapur Pen Guwahati Si Damji Pusithan Nur Islam Driver Lapen Abdul Aziz Handyman Aphan Nep Ignangsi Karjua Sai Klempon Bomlo Keneplong Heroin Anam 5 crore Doji Pusithan United Student Union of Karbi Anglong Asong Atum Pini PCCF Abhijit Rabha Arideng Pinpura Lo Pajir Ponsi Bangso Pinpura Lo Along Kejong Ponke Langmili Lapen Silvita Angnam NH36 Adung Het Thengpi Kanghua Beng Koi Chota Phitta Langmili Forest Beat Officer Atum Kelangdun Dinga Puthak Prabjin Pen Palangchari Dun Paminangji Lapen ACF Bikram Singh Rongpia Phan Asai Chiklem Pamemi Aputhak Action Enangji Pusi Usuka Mai Prubi Bison Teron Kongchunbang Jingtu Hajarika Pen Perangkeangnu Ninje Pon Athe Sorkar Pen Aronga Thengpi Kipi Pen Puthot Rong Kep Enangji Puke Dak Langmili Forest Arlo Along KA Pon Thik Pon Long Lelang Puta Usuka Asong Pen Jong Pon ফৰেষ্ট বিভাগৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যোনবিলাক আমাৰ বনাঞ্চল আছে বনাঞ্চলৰ দিনে দিনে ধ্বংস প্ৰতিলৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত বন বিভাগে নিমাত হৈ থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই কাৰণে আজি আমি PCCF অভিজিত ৰাভা আমি এখন স্মাৰ্ট পত্ৰৰ দাবী এখন স্মাৰ্ট পত্ৰ আমি তেওঁক প্ৰদান কৰোঁ আমি প্ৰদানখনত তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছু লিখা আছে আমাৰ দাবীসমূহ যে যোনটো মাঞ্জা চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জত যোনটো লাংমিলি যোনখিনি বনাঞ্চলত বিভিন্ন ৰাস্তাৰ নেশ্যনেল হাইৱে 36ৰ কাষতেই ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিয়াগুম গছ কাটিবলৈ ক'ত সক্ষমতা হৈছে সেইকাৰণে আমি যোনজন মাঞ্জা চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জৰ যোনটো ৰেঞ্জাৰ তেওঁক অতি সোনকালে সেই পদৰ পৰা তেওঁক মাঞ্জা চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগে বুলি আমি তেওঁক দাবী উত্থাপন কৰোঁ আৰু লগতে কওঁ মাঞ্জা চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জৰ আণ্ডাৰত তেওঁ এইখিনি আণ্ডাৰত যাতে ফৰেষ্ট বিভাগ আৰু নিযুক্তি দিয়ে যাতে যোনসকল দুষ্টিকাৰীয়ে যোনবিলাক বনাঞ্চল ধ্বংস প্ৰতিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে তেওঁলোকক যাতে ৰোধ কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে আমি তেওঁলোকক দাবী উত্থাপন কৰিব বিচাৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যম থ্ৰুদি আমি জনাব বিচাৰোঁ যে কাৰ্বি আংলঙত বন বিভাগ শুই থকা ঠাইত তেওঁলোকে যোনটো ৰাইজৰ যোনখিনি বনাঞ্চল দিনে দিনে ধ্বংস প্ৰতিলৈ গৈছে এজোপা গছ কাটিলে 10 জোপা গছ লগাব লাগে বুলি তেওঁলোকে এই শাসকীয় চৰকাৰে যোনবিলাক শ্লোগান দি থাকে কিন্তু আজি দেখিবলৈ হৈছে উলুটাটো তেওঁলোকে গছ লগোৱাৰ ঠাইত উল্টাই গছ কাটিবলৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেইকাৰণে শাসকীয় চৰকাৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ বিজেপি চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত সঠিক নজৰ দিব লাগে বুলি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কৰ্তৃপক্ষক আমি আপোনালোকৰ যোগেদি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ নিউজ টেক্সট ৰিপৰ্ট নিউজ ফাষ্ট কাৰ্বি আংলং Karbi Anglong Autonomous Council Kaparlo Fishery Department Pen Non Malom Karbi Anglong Constituency Tinta Lang Okaso Kiron Kibakasai Padopon Piniso Cheng Thenta Mendu Bearong Along
Fishery Department pen akejoy pen lang okasuk kiron. Bang solong, bang pharoi sira phokep abang photum, aphan inut along, 100 nos alang okasuk ron pon. Pini bangso lang okasuk kapajera mailong, BDC Chairman, Borson Terang, BJP Mondol Maipu, Semingleng, Lapen. Fishery Department pen, Roneshwar Rongpi, Bapuram Teron, Lapen, Mensing Lek Khetum, Chetong Dunsi, Keron ke bakamay ingsamjin pen, Pachun pon. Ranking Pascal Nong Pansulo Karbingan termas konsolien SCM Sar Pura Mohang Lang Tostame Tempor Pilo Lapen Fishery Department Sar Ruksindron Maka Tempor Pilo Alang Najok Nilitum Sucengka Local Emisi Mostielo Fishery Department lang itum opasuk iron pon program setting pon ada mandu biaro nasatu ko ipini bang haru isira bang proksikiapan fishery sumhan iem kacirong gudi baidu penajok ilitum komostilong arat tumhan opsuk iron program pon अच्छा अंते ला नांगले तुम लसो ऑक्सो किरण पन के पैसा एन पन मसर lahi ke poisa lam mangulo lagi ilitum karbingan termas konsilpen CM ilitum homostielong kosonsip ka develop jima alang litum opasuk ke pangreng na tenta isia develop tingthun unku ke matha pon jok si alang litum kila so program ma ko Rongmang Wipen Jir Song Inti, News Fast Karbiang Long. Non malam sophan bertain kau senang. Wang ignon sanbi coran aboha volongkom aji sankur ahiti along ladak sa pencenglok ok an lapen asonson kicu kijun ahormu long igji lasi solang doarat sanbi aboha along dampen sa pencenglok asonson kicu kijun damji aphan warsai cuendun ikha anparta ladak ok an anam troksiket penta long igji Come on. Langi TVS Motors opposite of Tarlangso main gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Berta kang konpen nang ciroi thulo. West Karbi Anglong District Congress Committee Kongchun Bangan Parta Sai Hempen Media Cell Arpu Kelang Abang Pu Atum Pen Pen Patumi Priya Ciklo ni Pioneer Cap Arni Krishna Timung Indian National Congress Primary Membership Doan Alongta Cheodun Bublo Alang Litum Non Puthot BJP Alongsi Chepa Ogdun Thupo Pusi News Fast Karbi Anglong Pen Karju Ponohut Nangkit Thakdon Alam Arju Ponsina Kong pen kaciu kuman pun si kaciu itu. Nili 8 October 2020 nili atum helan Congress asam che oke nili akola apuchot pele nili primary membership se nili che ola kopi ni kang samse se bang so song long nang li chu dun boblo ning kan samse alamo si dere theppiga na na controversy do pic Congress no ning si ka vedo pic anti Congress do pic koma song pentong arlo taida pemne nabangani gi chinjelo sida mina anti Congress do pic ke claim ke dam so ban ke me Congress pan time hangte ki khamthi e claim ke dam chiton te join sinang li bang so ar pu ben chu boblo Nang lila kongres along. nang li la bang so ar pu ben chu wat pen non nang li koma song long sinang li chepau dun phanang ni han Mili Anton political scenario a background lang thailo
Ili tum rata phan nili long nang kidum nili phan ilu gan nai kroi tum phan nung sia life ma tha hamre no masti rata phan life ma tha itu entire kar benglong arat phan nung sia life ma tha nang ji pote nili last option nili study thailo tim kar benglong ma the BJP song look sin ya thal ning che theta dolo nang li men la pen nang li congress along ke claim don tang ar pu bang ke nili me ke Krishna Timung nili West Kabang district Congress committee long secretary ar pulo ke nili in charge bang ke media cell long pen office secretary office in charge lo nang li la bang so congress long pen bang je phi congress long ka anam ba kalupson dui la nili bang ju pe ke kalukson thipigan labang so kalukson thipigla nili munit ban thai ban kagali sita me dak ang tong officially akam menchlo ke claim ke dam kachapadu ke claim ke dam thimi labang so kelos mo thipigan asi nili resignation chipidai me ke penan committee tu nilan punang chukuri chiru se sera tumnadu ang chuche sera tumnadu meyang sera tumnadu nili congress yu kam bupen non bichibu mo bang ko pojoni dipoloma hala tum chini je nili phan la kwani kachapadu pen kwani tangkam hake dam pen la phan a hok alam akang sai kiloi phan la phan a di pipetet tu su ka chi do abang so joini sinili abang so congress on pen ka chi u kenang kokela nang li do anon ke do bom ke la pen nang li condemnation ke nili rong binong ke nili salong cho basate mun polling station andar lo salong cho nili non ke do bom ke dongka muka sinili do bom Dongka Mukampen Komol Kathar News Fast Karbiang Long Pinya Birta Lansi Pajotiklo, Tomi Thame, Kardom.